السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. والنبي يا باشا اختي هنا محجوزه في مستشفى رويال وعايزك توديني بسرعه معلش. على دماغنا يا استاذ. عشان مش لاقي حد يقف له على والله. دماغنا يا باشا. ومزنوق في 100 جنيه كمان، ينفع تداني ولا لا؟ بس كده عنا الاثنين يا صاحبي. طب ماشي يا باشا. طب ما انت معاك اعمل ايه؟ طيب انت معاك زبون. ازاي يعني انت لازم توصلني؟ دي ظروف خاصه يا صاحبي، ازاي ظروف يعني؟ خاصه. ازاي أنا خليك عايز انت أعرف. خليك انت مكانه، افرض اختك ولا أنا حاجه عايز تعمل اوصل ايه؟ برضك من ورايا خد يا عم ال 10 جنيه ازاي بتاعتك يا عم. يا باشا لو عملت لك مشاكل امشي. خد يا باشا ال 10 جنيه بتاعتك يا باشا وانزل. معلش يا باشا انا اسف. معلش اركب. بقى، اركب يا استاذنا على دماغنا. خليك مكانه معلش يا باشا لو على عملت لك دماغنا يا مشاكل. استاذنا. لا عنا الاثنين ليه؟ اختي والله يا باشا محجوزه من الصبح، وانا والله العظيم ما يا لاقي باشا توك توك ولا أنا لاقي ولا أخوك يا عارف اتصرف في ال 100 باشا، اللي جنيه. انت عايزه يا اخويا على دماغنا. طب انت يا باشا لو ال 100 جنيه تبقى كتير عليك خلاص والله يا العظيم. باشا ولا اي عايزك حاجه يا توصلني. باشا، على دماغنا مفيش اي حاجه صح. لا والله صعب، راح مشوار. باشا طب وديها يا باشا عشان تستفتح، حتى انا كده كده مش هاخد يا منك باشا فلوس. سيبها لله يا باشا، انت اخويا راح مشوار والله صح. الصينيه بس اهي ده جنبك اهي. والله صعب راح مشوار. طب وديها